شلون یک امیدواری برای یک چند نام زن میده. من نه طالب کار دارم، نه داعش کار دارم، نه تهدیدات امنیتی را کار دارم، نه هیچی. Ser líder en Colombia, ser líder en los territorios, tú mismo estás cavando tu propio hueco para enterrarte. Las mujeres se convierten en un objetivo militar. No se puede reparar eso. Es imposible de reparar. O integras esa violencia o te... no sé. შეხვეწარა რომ 6 თვით ქირავდება მინიმუმ. არ დავყურებო არა. პრობლემა იქნება რამე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, რა უნდა ვქნა ახლა მე. Nosotros como defensores hemos luchado porque se nos reconociera y porque no se nos violentara por nuestra forma de ser. Y una forma de violentarla sería vestirla de hombre. ايوه فين غادي نمشيو؟ عارفة لقيت أنا في أمية شاف. Kunt u het alsjeblieft mijn vader niet vertellen? Mama? Necesitamos que ese pacto de alianza entre mujeres no solo sea entre mujeres blancas. Consideran incluso que su patriarcado es más digno. ¿Tú has hecho también cursos? Sí. ¿Y te han contratado? No. No entienden que para nosotros el machismo va con el racismo. Quan me'n vaig anar, no va ser una partença, sinó una fugida. We don't really have a control over the things, that's it. Yeah. L'unica battaglia che si perde è quella che si abbandona. Mamma, cosa succede? 为什么会想养一只狗？寂寞了。Escolta, mira, no sé què està passant, però crec que només puc escoltar-te pels audífons. Què? És que jo porto audífons i crec que només puc escoltar-te per ells. No sé molt bé per què. Leo, de quinto B. ¿Le ha pasado algo? No, no, no. Bueno, sí. ¿Algo? ¿Piensas que vamos a prender fuego la casa? No va a pasar nada, tranquila. Me estás pellizcando, boludo, ¿no te das cuenta? Oye, María. ¿Qué tienes con la hija de la Rosa? José. There is opportunity outside. You can make it.